iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay Jay Elay, di ka mo't matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan da kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badaw. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kit di ah. No banggaw, nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga-bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag matay may kamanin pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita ka di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napanan na ngay manen. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami ngay mayapong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tati saan ko nga mo. Kanayon mo't akastat ibagana, ngem di mo't lama kaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kaduam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay addaman damagag. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka may. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agiremedyo iti kwarta. Tapno at damot kwarta. Kasano kumangay. Ingkag mula ah, tapno at dailakaw, kita danto kwartam. Huh? Nabambanog akaw amapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka may. Pangalaam kumanga, iti kwarta nga ipautang mau. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano ang maaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatagtrabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga da ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam niya apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong.
Kasta ka day, mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpal. Mabalin na apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Thank you, buyay! Makatugtugawak nga mingkal! Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw! Urayek ni Apong Mau! Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang ikitukador. Ay, amangan no intugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, Mare. Imay nakinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balayaw maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmula ak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maaddaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y ang makapanunot ka iti kasta, Mare. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan maray. Ang no tersena. Adamat ang tersena ni Mare Kwanang. Ay, kwa maray. Awan ka diti maipautang mau. Tauray siyaklaangan ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugya. No pang negosyo. Ay, awan Mare. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray. Agpautang kamutal na. Ni Marituyang samat ginaggapo ditaw. Wen, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Kaslada nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't mabisbisinan. Mangan ka pa'y mait, iti mamitlo, iti agmalam. Kaya't kumit nga ron ti ag negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang, nga imanihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ayat amaw. Kit anya kumapay ngay. Oh, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maaddaan iti bukod a pagkwartaan, maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbag ano bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maaddaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kuan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanhon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo.
Kasla ka na yun nakasipsiputan, apong. Itian niya agapaw. Atap mula siguro dayta, barok. Adda sa baling agparparik na kanya, kapong. Anya kumangay dayta nga agparparik na ken ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Maribanang. Napansamot ijay ayan ni Marikwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang uno ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay, agsubli akmat ladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Maribanang. Nakalukat ti rita. Ay, sumra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti tukador. Ay alaag man. Taibulsak iti dakkel a bulsa ti dastarkaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwar akaw. Tamangan no adda umunod. Kita agpay ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay arumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din. Tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anagga po ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mait. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. Nuado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insungbat mau. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Iso siguro nga umut-utang. Ang, saan samot nga umnot ti pangaramatan na. Saan nga tangad dahin nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti tukador. Wenno iti silidyo, apong. Hey, ada ka di parekot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti tukador. Awan matan. Ay amangan no impanumot ija silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Kaawatan nga dagagaran na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan, Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaram. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita nga min ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Oh. Anya, simrek nga awan tao paray. Wan? Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man na bandita silid. Ha? Ay, mabit lang paray. Anya ka dito naramid mo Tuyang. Kababaeng. Nay. Anya day tabilbilangan. Ay, kuha.
Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni Parintay. Di damot ang mo siya tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balayda, no di si Kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na di salas ni Parintay. Ang mudalatan na si Katinangala, ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay. Ay pasensya kan kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramin mo tikas jay, maray. Ay, pasensyahan, kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, kapitan, saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti naramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Mala isubli kaun, kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na toyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agistambayak man dito, Tersina Maray. Ay, lata agayab ka nga rod iti gumatang Ay katuwan na Maray. Oh, da kayo lumablabas. Umay kayon, gumatang ditoy. At da ka di discount na Maray. Ay, awan nagkuna nga da discount na. Awan discount na. Ang, Maray, ada buy one take one na. Ay, awan kasta. Uray buy one take one. Awan, ang nalaka, dagiti gagatangan ditoy. Mga nupatsenda ka iti day nga ibagbagam Kitap no makalako ka adago sa Maray. Malaw may kayon, gumatang. Tataba daw. Bartakan nakman. Ha? Tapay apartakan ka. Tapno mayroon ko ti sakit tinagam kao. Maray, problemado ni Kwarag. Panagkunak talaga problema daw. Bartakag ka na. Talaga na sakit tinagam kao. Mala, hintagi no, may sirok ti mangga. Adalamisaan kintugaw ijay. Marikwanang, mangtid ka man iti harak. Ay, sige, mabiit laang ta mga laa. Yang iti makunan. Ay na. Nakaragrag sa kakon tataba daw. At damit langan ng painom kanyak. Pulutan lang ang tiyawan. Sana kumpleto ti panaginom ta. No awan pulutan tataba daw. Isu nga ruday ta, kahit ti pampanunutak. Pangalan ta nga iti pulutan ta. Aguray, ta panunutag man. Karni ko matimanawk. Kaya't mo ti manap? Unta ta. Kita ta nga lumablabas dito sa ngwanan ta. Dahita na Wow. Nagdaklakawitan. Makin manok nga ta dahita. Manok ti karuba. Kaya't mo, tatukmaakan. Ay, sige tataba daw. Tukmamaon. Nalaingat kahit amang tukma iti manap. Unag paisaw. Ibagbagan ni uncle ko nga inteng. Dahita ka no ti paglaingam. Tagtukma iti manaw. Angamjak mamatay. Aging gasaan ko makita mismaw. Ay, saan ka mamatay? Aguray ka. Ti pakita king ka. Maakakastoy. Mamati kan. Biliba kong tataba daw. Naglaing ka talaga. Palakpakan nak mo ta. Ay, kato na.
Naglaing ka talaga, Tata Badong. Mala, ang kaparting nga dahin. Talot twintan. Isuday tuyan, tipulutan ta. Imbaon ko ni Badaong amapan ijay bangkag. Nga madamot gayam di ta amakiin inaw. Imbaon mo, aya. Katuan, kunak amapan agmula. Ay, mabartek manen no kastaa. Ay, uray mo't day tatanaw, nabartek manan. Ay, awan manan. Awan manan ti agronda inton rabi ay. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Inawis siguro, ani ba dong nga aginumda? Sigurado nay, mayat ti kakatawaan da, maray. Nakaragrag sa ka kita, Tata Badong. Si kalaing may tinaragsak. O di katawa ka mo't ngamin na. Kasanwa ka makakatawa. Karay kay matlangan na duwa. Timbate, mapulutanay. Sino ay tinang pulutan, Tata Badong? Damagin pa lang may. Sika. Ay unan niya. Kasanaw, nakalidlidayak mo't ngamin itay. Iso ako nakapainuman na. Ayuan gaya man niya. Gaputa kayat kong erwarte sa tinakam gaw. Ayuan gayam. Kahit anya itayin, di baga masakit tinakam mo. Ibaga kinton madamdama. Ituloy ta pa iti agisyat. Kaya't mo asawain, kurang pa ita ininom mo. Tapno maibkas mo ti sakit tinakam mo. Kurang pa niya talaga. Ay kitang shot na pa yung aruda. Maray, noo may gumatang ni Badong iti ara. Demon lakwan. Apay aya, Kano na barbartekdan? Saan tumanan ang makaaway? ay na, arak laeng ti mabili alakok, iparit mo kidain. Kasano akon ang makalako ngay? Ay kitadan tulat ta gumatang Umay dalaang umutang dagita. Pada magkayam dagita. Ay wun nga rod maray, agpapada kayo. Alisto kayo lang nga umay umutang. Nay, nabartek ka. Wan, Tata Badong. Naparte ka kaon. Nabartekan. Nabartekan. Matay. Nabartek ta na duwa. Wan nga raw, Tata Badong. Ay, Jackson kabalan tayo gamit ko araw. Agtugaw ka pa yung amin na. Apay ayang apurado ka launay nga agaway. Sa bagay, dapat basit nga inumenta. Kahit saan mo pa imot kinaram kam dagiti duasa kati manok apulutan ma. Ayun gaya man niya. Sabay, dapat lang kukuda. Karam ka mo na. Ay, sagay satan Ay, o sige pagsagay sa antan. Kaya di bagay, dahil kan nagid, uno dahil kan nawan. Kumpurmain. Ay, at idog sa mati ko ko da ito intad mo kanya kakaray kay. Ay, agpadpada na lang. Mata, sige, karam ka mo ba? Mayat gaya makaram ka munti ka kukuha sa katiman ako. Abay nga tataba daw. Nagananukan. Ha? Nice palang kay titulang. Ay, naguri ka. Kukawak ni Nana Tuyang. Nana Tuyang! Nana Tuyang! Umay mo ispalan ni Tata Badong! Naispalan ni Tikaray kay Timanaw! Ay hustaon, naikatan dyan nagatidog ako kuti manok anak kaispalam. Ay, awan na ya. Ay salbag ka, tilang aming ngal-ngal-ngalam. Pulutan mi nga raw. Agrason ka pa ilang. Ay nabadaong lakay kan, di mon kabailan ti agkarumkam iti tultulang. Ay, nalaingak mo iti nga, karam-kam iti tultulan. Sa bali idi kan ita. Ay, agyaman nak tuyang
Tainikat mo, di kukuti manok dito karabukob ka. Aginom-inom kayon to mga main. Kunak amapan kay jay bangkag. Nagistambayak laeng, ije tersina ni Mari Kuanang. Tako na kapag ininanak. Kahit nagbartakan. At dangarod ka no sakit tinakam na ni Kuaraw. Ang di na magayam na ibaga, di sakit tinakam na. Tanya ko mati sakit tinakam na. Mamati kamat nga da sakit tinakam ni Kwaraw. Apay, pudno ana ispalan ni Badong mo, Maray. Ay, wun nga rod maray. Nagdakkel ako ko ti manok ti naisalak ije karabukob na. Koko, timanok? Apay, kasano ana pasamak dayta? Kinarawat na. Apay, kinaremkem na uray jay koko, timanok? Wun maray, di na pampanunutin alakayon. Saan amabalin basta-basta karumkum iti tultulan? Wunmet ngamin Maray. Ay, imbag tamayatan, iso anapanan ije bangkag. Nasaya at met no napanan. Kano naglawa di mulaan na itinataon. Ay sos, nabatan akwarta daytan. Ay, katuan amaray. Sapay ko taawan man ng timangawis kan kwa na nga agino. Gawad, agistambayak man dito'y tersinam. Wen ngamnay. No daw may gumatang agdisi ka dita. Un ka day. Ay, jak kayat apasalsali ka dito tersina kwaraw. Tanay, awan ti umay gumatang no kasta. Imay ka din ni tata ba daw? Limabas itay. Napanidji bangkag na. Urayak lakit day. Napanggaya man iti bangkag na. Kawan, apay ay abirbiru kam. Jak pa'y ngamin na ibagakan kwa na ti sakit tinakam kao. Adda sakit tinakam mau. Adda. Kit ibagamon ano anya day ta sakit tinakam mau. Tapno malag-anan day tarik nam. Sana basta-basta may ibaga, kagawad. Oray siya kakagawad. Di mo mabalin niya ibaga kanyak. Wang, nilang tatabad daong ti mabalin ko apang ibagaan. Kasta aya. Uraya kun alumabas. Taawisak nga ginom kami manain. Mabalin kon to siguro nga ibagakin kwa na ti sakit tinagam kao. Lumabasak pa dito'y balayaw, Maray. Sige, pare. Naggapukan sa ije bangkag mo. Wan, Maray. Imbagan ka, tanakamula ka manan. Ay, wan mo't Maray. Imbag tulad na pagbayad ni tuyang ko kadagiti utang na. Tatabad daw. Nay, apay, Kuaraw. Urayan ka lumabas di tatersina ni kagawad kwa nang. Sa bali mo tinagnam. Ay, way, tas asidag dito'y. Jak pa'y naibagakan katibag-baga kasakit tinagam kao. Saan pa yaya? Sampay. Ibagak pa'y laing. Ay, kitibaga mo na. Sana mabalin na ditaoy. Aginom talangin inton bigat. Ije manin sirok ti mangga. Ay, kito na. Anyan tong ti pulutan tataba daw. Ay, jak kayatin ti manaw. May ispalanak tumanay. Tarigatay. Nung ay day tauk-ukudam ti pulutanan tan. Day tinuwang kaw. Tutuhanan na. Ay, sana mabalin ako, Araw. Kakaiso na anuang kaw. Pulutanin takiday. Di uray kornik tulangan ti pulutan ta. Basta agsat ta. Saan ka mapan ije bangkag itaba daw? Pag inanayin nakmit Di of kumit Awan ti day off dagiti agbang-bangkag. Halidingay, adda. Tila bagbagam. Apay, anya ti ramidam. Aginanak nga raw. Di mo ay mauwatan ti aginana. Anya kalaki din na yatuya. Kaya't mo, puro trabaho. Mabanugak mo Sakmanin ti gumatang iti arak nga inumain. Ken kurnek apulutan ta. Tapno may bagamon, ti sakit tinakam mo, Kuaraw. Isu ka ta kay kayat ka tataba daw. Wain, kitap no may bagamon, ti sakit tinakam mo. Rugyan tangarudan ti agsat. Nabartekan ni Badong mo, Mare. Hitaam nakadumugan. Ay, wun nga raw. Kabailan na pa'y nga ti agaway. Ay, panagkunak kat saan?
Anya langatan ti pagsarsaritaan day ti day di akwaraw. Ay kat amom ngay, no adamat secret da. Ay sos, Maray. Nakitam day, jay. Ti anya, Ay. Maray. Kalat matan adinanog ni Kwarog ni Badong Mau. Ah, ha? Ananay, danugan namanan. Ay, may kadwanay tan. Na, Ay. apay ngay adanugan na matan ni Badungkaw. Apay nga in street ng mitay. Anya ti basol ko king kangay. Kahit pilpilitan na gaya mamang ibagay ti sakit tinakam kaw. Kituain. Ang apay adinanugnak. Gapoy ti sakit tinakam kaw. Kaya't ko ti dumanaw. Ay, nagloko kan ko araw. Sakit tinakam mo lang ti damdamagag. Ang dinanugnak mo tinadagaws. Naibaga kong ti sakit tinakam ko ken ka. Tataba daw. Ay, isa na mabalay. Naskin na mabalis ka. Ha? Danugan ka mamay na! Ano ka? Ay, nagaw. Nagsakitin ti pangak adinanog mau. Kayat mo ba, ya? House down, tataba daw. Ang mga no, agigid na may kat amin ang ipan kaw. Yaski ka. Basta kalatan dumandanog. Nagawit akong tataba daw. Agyaman ak iti arak ken kurni kapulutan ta. Kasanaw asan nga agsakit tinakam ni Kwaraw ket pinaay jay inaram na abalasang. Kasta ay, maray. Ay, idinagarmanan, pinaay damanay. Ayun, ay matagas-gasat ni Kwaro, gay. Idinagarmanan, pinaay dalatta. Ayun na yan. Nagadun apan nakapay na ita. Ay katwan, isuan na sakit tinakam na. Kat si kama, ti pinangipapasan na iti sakit tinakam na. Wait, maray, ang dinanog kumuta. Ay, di mo lakot pinasensyaanan. Ay, kat nuam mo kumakas na tinapasamak. Ay, kat nagpadano ka. Ang linisya mo laing kuma. Agar-aram sa manen ita, jabalasang dita bagatan. Ay, kat nasayat mo ta. Sana siya ti pangipapasan na ti sakit tinakam na. Lumaban na ka talaga. Nalang raw, da ka mo aladitan. Sige, agayab ka mutlangan kadagiti umay agatang. Ayayaban na kung nituyang kumaray. Agawid na kaun. Naungit day tabakay. Alang da, ingka nga rudan kabado. Ay na, tatabadong. Unampay dagiti ipatrabaho kan kanina na toyang tapno saan nakangaungkan. Ala sigay! Dinang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta. Adda ka diam ammom dito barangay yo, akayat na nga agparitoke iti agong? Anya, agpatangos iti agong. Nakapromo kami ngamin ita. Kasano ti promo na? Buy one, take one. Ne, kaslamayat. Ay, Nana, kayat mo ka di apumintas? Ah, kayat mo asawan. Sana ka napintas? Ay, napintas ka, Nana. Ngam ad-ad na apumintas ka, no tumangos day taagong mo. Mano dayta buy one take one ako nam. Agayabak iti kadwak, no, nalaka ti presyo. Ay na, makalawas ti seminar da inteng ije Bagyo, Maray. Wan mare, seminar na giti amin akakapitan.
Iso anawaya akmet nga aramidon ti kayat ko ita, maray. Ay, wala. Ay, mayat no awan ni Kapitan. Ay kat, mapantayuman agbuya iti sine kada kumari tuyang. Ay, wala. Ay, mare, malagip ko. Kayat mo kada tumangos ti agong mau. Ada promo itakot, buy one, take one. Na, adagayam promo iti kasta. Ay, ada, mare. O anya, kayat mo, tadwata. Wansa Ay na, makigtutulakit din inteng. No makita na nagtangos ti agong ko. Pimentas, kunana Ay na, ad-adakit din mainlabkan ka ni Kapitan. No kasta, nana. Ilista kong tinagan nyo adwa iti kumarim ako nam. Ilistam tinagan ko. Kagawad kwanang ken maribanang. Da kayo ti number 1 diti listaak. Kayat mo asawan, da kami, ti umuna. Ay katuan Ay na, ito mangus matla ang ganto'y agong kao. Ay, adamo siguro ag guston to kanyak. Ha? Kaya't yung asawan, nana. Baak kayo? Apay, dakos ti baak nga agpatangos iti agawng. Ay, saan mo't kit di, nana? Ay, may mayat kit di, Ay na, sigurado makiasawa kayon. Kaanaw apatangusam ti agong may. Maribanang, lumabasak pay. Ay, maray. Mm. Adaman ibagakan ka. Anya day tamaray. Imbaga kadikan kan ni Marikuanang nga agpatangos kami iti agong. Nay, awan pa'y mat imbagbaga na akasta. Ay, katno dua kami. Jay buy one, take one. Ay, siyak nga'y mat. Idi pa'y nga arapaap ko ti agpatangos iti agawng. Ay, agbirok kamat iti partner mo, maray. Makalaka ka nga men no adakadwam. Sino nga'y nga tati makapartner ka? Ay, unay mo iti kastoy. Nagtubuki din ti dakkel ako rikong iti agong kaw. Ay, una yan, tilagtub-tubo di tatuktok ti agong mau. Niramusak lang da ito'y mawanay. Ay, iba daw. Hmm. Kaya't mau, tagpatangos ta iti agaw. Tili pagbagamay. Kat, adda ka no prumaw, by one tikwan ka now. Mamati ka, mate. Damari kwa nang kan maribanang tagpartner. Iso adwa tamut Ay, diyak kayat. Naragsaka kon, dito'y agong kaw. Tapno gumwapo kamut Guwapo ak mitay. Dandanisan kan tupay akayak atalyawang. Inton bigatan apatangusan da iti agong kao, maray. Anya kamutun maray, di nakpainraman mo. Di mangkita kamot iti kadwam, Awan nga rod makita, sana kayat ni Badungkaw. Apay ngamin ani badong mau. Nagado alupap ti agong na dito'y kabildatan. Pilitam kit den ni badong mau. Day, naragsak ka man nga gisalsalapay itili na baam. Wana na natuyang. Oray kaskasa na Nasken aragsaken ati biyag. Ay, addaman damagakan ka. Anya day tanana? Kayat mo ka di at tumangus day tagong mau. Ha? Nay, apay nga ngagsangit ka mo tun. Adda ka di na ibagak amaday. Kasano? Nilakay ko. Iso nga sukat na kiti sa balay. Gabutalog papak ka Day talang tirasound. Wana na. Ay, kat agsubling nila kay mo. No tumangus day tagong mau. Ha? Ay, ayan na kay nana. Sa dinaw ti pagpatangusan iti agaw. Itangal do apatagusan na iti agong tamaray. Ikan? Ay, wen, nana.
rugya kun nga injeksyonan dagita agong yo. Ay sos, injeksyon gayam. Apay, Maray, mabuteng ka iti injeksyon. Kwa. Ay, kita madje pang injeksyon mau. Daytay oh. Ay, nagpasit mo't gayam. Ay, kaslamot injeksyon tinwang dayta. Ay, kwa, mayat daytoy. Tamam maminsan lang ang maitudok di taagong yo. Tumangos adagos. Siyak nga rodan, ti umuna. O sige, nana. Agtugaw kan, ta injeksyon akon day taagong mo. Intan ijay tirsina ni Marikwanang. Ay, apay nana. Kano madamati pa nagpatangos da iti agaw. Ay, isumat lagayam anagado a tao iti tersena ni kagawad. Ala Intan, sumarunuta. Ay, mabitlaang. Oh, apay nana, injeksyon akon ti agong mo? Kwa, ay, nasakit samot. Saan to pa'y ang nasaktan ni Kumarim Akwana? Marikwanang, ay, nasakit ka, day? Nait. Anya? Ay, nay, saan kamot amaawatan, Maray? Nahait alod, Ay, una. baybay ang pailaang, nana. Talaga, akasta. Side effect dayta, ti pan naka-injection ti agong na. Ay, kami mo to na. Ha? Nakalista kayo kadi? Ay, kat ilista na kami na. Ay, awanan ti injection ko, nana. Intun bigat kayon ton. Itangarudan ti kayat may. Nana Toyang, ora inton bigat tanton. Ay, sana mabalain. Itan ti kayat ka. Ha? Ay, kasano dayto yan? Kwa, sige, ni Marituyang pailaang. Unaam ni Marik Atuyang. Ay, emergency ngamin kan kwa na. Pudno ti ko na maribanang. Ay, wad, tasyak kat saan unay. Ay, ano kasta nga rod? Si Kanti sumaro, no, nana? Kasta Ay, siyak, oray maudi aktaon, nana. Oh, badaw. Kita aday ti agong ka. Timangos san ka day. Nay, timangos nga agpayso ato yan. Nagpinta sa kaun badaw. Siya kaun ti kapipintasan dito'y kabildatan. Kasla sa nakamamatay at timangos hinday tagong mo Ay, hahahap, di mo sagsagidan. Prusak lang kuma. Ay, sana mabalay. Sapay nagrugi data imam. Ayunay kamutin to yan. Ay, inkaglutaon. Anya, ibaon na kung ngaglutaw. Timangos lang day tagong mo, di mong kaya tiaglutaw. Ay na, agnerbyosak ngamen. Iso adya kon intuloy tinagpatundiris iti agong. Nagturod ni Nana Toyang anya, kapitana. Ay, win nga rod. Nay, ison samot di magmag na anak kapayong. Ay, wan. Nay, apay ngay takas di mo ti pa nagpayong na. Ay, Marituyang, nakapayong ka, mat. Ay, wun maray. Nagpudo nga main. Ang, daitan sa laang mat agong mo ti paypayungam. Uwan nga rod. Apay ngay Nana Toyang. Day talaang agong mo matipay payungam. Ay, ang mga numatunaw nga main numainitan. Ay na, dayta nga ron ti pagnerbyosak. No mainitan, malusaw. Ay, sayang pa'y dya imbayad ko no kas pangarigan. Ayun, anya. Ay, sanak san nagpatangos iti agong kapitana. Sapay kanayo na kamain-initan. Gapoy ti kanayo na panaglablabak. Kumatangak man maray. Anya ni hanangam. Na, apay ngay akas tamot ti panagsaw maray. Nay, no, agong, ho. Timangos nga paiso day tagong mo.
Angam kastamot ti saom. Mga ho, Mare. Ay gumatangak man iti karne asidaon mikin ni badungkaw. Arni itan hinaan yaw, Mare. Haanan dinang dang. Ay, sana kung ngagsidsita iti adda bugoong namaray. Tama nga no kontra da ito agungkaw. An na da kung ti kankanag. Tadyak kayaten nga aglogpap manen to'y agungkaw. Among ka di, Kapitana. Saan ka nun agsida ni Nana Tuyang? Iti adabugoong na. Na, ay, apay ka no. Kat no day tati paborito na asidaan. Amangan ka nun aglugpak manen ti agong na no agsida iti adabugoong na. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak patangos iti agong. Adumot gayam ti bawalan niya. Uwin nga rod. Bawal ti mainitan. Bawal ti agsida iti nabugoongan. Anya pa'y nga tadag iti daddo maabawal. Mayat matkete at imangos na itagong mo tuyang. Takanayo ni nakarne ti si Dainta. Ikarigatak ati gumatang iti karnay tapno natangos lata to'y agungkaw. Una, mayat Dainta. Tama nga no makasida ka iti may kontra. At dalaki nga ron nga at lugpap. Darasum kedi ti mangan taginaw kan. Ha? Siyak ti paginawan. Alangan mo't asya. Siyak lang nga ro din ti nagluto, siyak man ang ti aginaw. Ay awanan ti trabahom dito'y balay, kasta kaday. Maray, jakmeten maawatan ti ibagbagam. Aginggat kaano ngay akas ta ti panagsaom. Laad ammo, Mare. Madinsamot ti nakatangos day taagong mo. Ay, amangan no adan na barado nga orat na. Iso akas tan ti panagsaom. Ay, badang! Badang! Apay, agati na pasamak. Ay, dahito yung agungkaw. Ha? Nanay. Nabangking mo tayong. Ay, naitugtog lang ni Jerry daw. Nagkastoy matan. Ay, sana bali ata natangos lahat kamay. Iso lang, pakanigay, dito nagturungan niya. Ay, kasanun ngay. Anya ti aramidag. Ay, amu ka ang taramiday. Ay, di mo sagsagidan. Kasano nga ron ang maator ka no jak sa giday. Anom, aya. Street, manakastoy. Ah, heh, Awan mo, marik na. nay, nagpakanawan mo tayo. Na. Apay ngay badong. Awan mo't atalaga ti mariknak. Ay, uray agpakanawan kan agpakanigid ti turong tuy agungkaw. Awan mo latta ti mariknak. Ayan na. Nay, asino ti berbero kam tataba daw? Di babaya nagpatangusan ti agong ni tuyang ka. Ay sos, day ti saan tayo nga mo? Saan samot at taga dito'y day dya babae? Saan na taga ditay? Untata, dayo laang ka no. Ay sos kasano nga ro din nga di agong ni tuyang ka anay tugdaw. Ay ti kasayaatan nga aramiden tayo. I-report tayo iti pulis day taan na pasamak kada kayo. Oo, Mare. Ay, jakla ko man nagpatpatangaws. Kontento akla ko man ni jay lugpap nga agungkaw. Isumot ti kunak. Uray yak. Uray lupapahon. Basta makasawa ka na hayaan. Naraghahon. Ala, ipaatur tayo dagita agong iyo. Itinalaeng a doktor. Ay, nanakwanang ken na to yan. Saan ang makita ti kinapintas itinatangos nga agong, no diket iti kinasaya at ti ugali. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paglay.
Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.